Asem Yi Di Ka Asem Yi Di Ka edwumadie na ene wo hyeya asesa akwasinsia metinemu amano na mejinemu kra na yahye ensem bia ekoso edinya mejeso ene abena pokua ahwenie na anopai Asem Yi Di Ka ya mebisa no ene se baabia wo no wo kaniam wo da kaniam wo hye me wa Adom TV no wo hye e wo phone so anasa wo hye e wo TV so beye abosumi kakranie aye back to back kania no edum na edum besi ene empanyifo ayo masodie so bobehye nyina mahoden enso na omama yen kania no entumi si ginaye enka no krenche Ghana for say sinto ba ku mienu miensa na no kremu no yahunu enti na man kania dundum no ekoso ebeye din beye nwanwa se woye dwuma anopai me wa hayon a meka sei no obi pamade obi yetire ene wo hye machines mfidie no mode pamade ni nyina no a eye electric no omuhia anyina mahoden ehia kanea ene wotumu dia pamade dia oyetire ene me kai the last time a obi se makwakoye wo sen mahyehyɛ me di rollers kofie se ewo ade ma beyiyi sansa meti wona meye mitina me nam kwanso a me kɔ adwuma enti me wie dia kɔ eti hairdressers a wo mo wo man mu ensu etia mu eye di entia enkanea enyo mo nko a warders a wo mo ye adwuma organizers a eye adwuma ehia kanea de adwuma dwuma enkanea ni hɔ industries a wo man mu hia kanea de adwuma enkanea no eni hɔ meti ha me ne wo ekasa no paya meti Adom TV so no e wasabosumi so yetua meka na bosumi ne beso na sika na ye betua woka no ye de atofa ngofole de agu generator mu genset mu se bepawa ne yetuma ye adwuma no wonya bia hya bosumi ne makacha ne ema ya meblemu wan meblemu aban sa wo beka ya 2016 before the general election na ye koye no dum so ba ye topic ma MPP de your politics pa ye ka say ye de kanea ya manyo sema that year 2016 no na chese na eye tan ekoso wo Ghana ha to the extent to say akaka krebi na baton no kraba so in December 2016 no Dr. Kwabena Donkwa Sabre no na oye the minister of power na djuma bo no edientia wo se Ghana for bo say o maye duration se Sabre ne bedu no se kanea no nyina so de na djuma beto ho. Even at the time na Dr. Kwabena Donkwa de na djuma beto ho no mo a Ghana focus ye then opposition party at the time the leading opposition party MPP edna no tumu kan ya se ena dum so ena Dr. Kwabena Donkwa ntumi aso ano ena de desa papa ne na djuma to ho he lost his job because of dum so. Fast forward year 2024 it is an election year and kania sasie dum adum be kodru fie wo beba adwuma ma wabra wa kodru fie apesa relax no na ye dum kania no notice no information na kania dum wo ko kania ka cho say ye dum siesie enti mo di fie ahi na be siesie wie en mama nipa kania wo be sore ahomate wo badwuma watade abommo no na de bedru office wo bedru adwuma ma en wa beto na de na adwuma no onni ayo wa adwuma no oba won fa ayo nse bag no fa madwuma en wo meto fa me service anaso fa me so man no edie ne se kwan se mo de fa timetable ma ene ne kokomlemlefo efitia no pa no nsie kosi ewia pramto bia mo kan ya bedum matiase meye menyoma maye ne tenten me dia twen muni mama fo fidi a esei amanfo frigisa esei enkofo TV eseme so TV ho abehu light no so ekone basa na pressure bi de ba no you have no idea it is a silly fana e boss papa because pressure na de ba na no ye den obi TV na ewisie fretse se ya edientia dan kan na edum ye na so ye no mo senkrofo ne ma ene na grid code ne dia ba wotina na via de ne dia ba wotina na yisi de ne dia ba problem na fi hefa. Yes, we have to know. I was who you say problem no enie yate yasom into the kwakwa ne saying any timetable near the aba. Ye be so red to big mahamo no na ye easy penny or that no say. Ahoma be na chichi no coach say that's what the timetable be brayen. Mama yen tiase ye. Ye do kania 1 na ni aso no 20 minutes. Ni adum no 4 hours. Na na dwo wote ho na ye dum kania nkwada wo fie na ne nkwada te abonten tontom remo.
say na the way no e ya so twa na mo twa na say de yin timetable amofame so say problem na anopaim de me pesa me candidate Dr. Mahmoud Bawumia the vice president of the Republic of Ghana onu so na etu franka de ma MPP amanyoko no dok nyame yaduma 7 December 2024 wanim na da ballot paper no so a Ghana for the kwakwato aba ahohiehie na yekomu enne mudum so ena obeti sika krompo de hon ma ye de be power ena wacha obeti yesi wo na ka krompo wo mu it's a grid ko krompo no omo system ekobi ache krompo no ECG ka che say transformers enti na ba bia che kokomlem ha se ya nipa na aba transformer no so no abo transformer na ho odin so enti ne ka no na wasenka ne adum na menim se dura na jo a ena ECG for ko transformers wo koye adwuma anadwo ne adum kan ye nka hwe Dr. Bawumia wanim na da ballot paper so say year 2016 a minister adwuma ebo no because of doom so say year MPP amanyoko ati so enei because of the omoye mribi atwa ya na mpanyefo kasa bebuo bi yesa chechante bi osua ya na obi ochicha ni pati no oda ya na so bi betwa ni ti say year MPP tumi din kane adum so ye politics eye manyosem in 2016 not to some extent kan say the former president elusu ni seat a minister no ye in charge of power or lusu ni seat no obi nkasa podonse but the ekos resanyo masesa enra nwumre bani issues so na abrantia wono Mustafa na ye national youth organizer the MPP o say the ekos odum so na ekos na ye kanasa na ye radio so ni ya kan na ye ko ho yinti ni ya tena TV so ni ya kan na ye ko ho yinti no wamo so wamo kwa grants adwuma na ye de amaomo ayeden sase so wadu mikanya mama ben kwan papa bi amaye se fridge ma sei na komo we mi a wo message na wo de be ka chen sa mento aba ne ma no ne meto ama se be den mi bisa o kone ko hwe ko store so mon emu nam a egu fridge ma essay kone ko hwe onipa na wo ye sa ko store no enye sa ban be cheni sika so mfa nya adwuma odabi okobo besia e na ode ye ko store no na de mu ye I will be to me and take responsibility say ampa ye wo challenges and the challenges na aba no anu ye nie madaroma ye mamu timetable mu fanya dwuma osofa wo na hwe nyina mahode ho sem so doctor mati opoku prempe be me na wadaroma wo we anya krokro ye ni abre pa ye ni abre saban ma misikasa me fanto TV mo me dem aban ma misikasa me to fridge fancy me dem aban ma misikasa me to air condition na ma bre me moja ne anya sikato na wo de kania dundumado no wase no na nra meti ye na yese ya wo sini ne potam wo mo isije nanam eno mo de wo smart meters no ebobo into mo ba wo meter no anya smart one no we no de abo na sa smart meter na wo de bo se kania na wo yefa obrado big mahama mi bisa wo se kania na wo he a wo de smart meter bebo me dan ya no kania na me to credit no me I don't know to me the momo oh na dia to ne ne edum time bia na to me the momo na dia to na dia to so adwo ne dia wo ye but anye meters asem na say here yo wadaroma ye ni abre pan ye gina han mo kasa no enti Dr. Mahmoud Bawumia meka besusu say eye wo na wani mu da ballot paper so eye wo na Ghana fo eni mo sa wo na wuja mu dia ma MPP dum so abadi obi be kan say eye MPP na to me manage energy sector ni ye ena dia bedu ba bia ye du no it is we are vice president. Anya wo na we in charge of energy. Ebe na nyama hode nya wo na we in charge no. At the end of the day no, credit bia ekoma ban no eka wo. Unya so faso. Atibo bia so eka ban no eka wo. Na beka mo so a na eye Ghana for kokromote no mo de kasa. Enti dok, yen ka ne tintin bia. Ye pay timetable. Na yete ha obetumi adu senior high school emusum se kumo kania ni babia senior high school so kania ni babia obekọ universities a wo mu hia kania wo mu ye project work ni kania dum school ni mu nyina area ho nyina kania dum sa wo yo bia wo tafa efin kan han mo kokoma se kwan so anadwo a eya ahwade krobia bedru so bia yesum krobia bedru so bia yesum krobia bedru so bia yesum across Ghana adan aya boni ben but so what me bibi a me hwa so dia menim say abena anopai ye ne tentem anase ye se no nsia ba kane ne bedum ntin kwara ne school ntade no ne ade no anwumre na no anadwo no ano ahomache na me sori ye no mato me ne mago
Enkrofo nyema na egu mi so wo se me pam de ma wo mo no a minni me bra bedum kanea no ba se madwuma gu madwuma de gwa ye bi se wona gi minister wo beba no ba betu adwuma efo ka na private sectors are collapsing because of doom so we adna mo person obedi atum na ti Ghana for near afraid to the sense say ne kanea doom na so wonim say doom so ajo na abeka kire yen ye bi se o say me kanea ne doom ye na so ye no ani te bi esan dum ye no age wo no wa be ka che me se dum so aba me de mani afra na mani afra mpo amaso asi me te de ekoso maye nyesa akwansia wodro esi ahomatia free la pass eba abeka jansen akwansia esi wonim de ntia ekwan ni so nyina ne kwan ho nyina esum ena awma omu kita sa praga ye omode ne nam ya enkane ne akire no tese ka bi dia kwadra ne okwohwe ma traffic so onya de ketwa e de ntia eyesum na so body ya de bo hwan no bi yare da yare sabia na kane adum ye ma timetable a e ka hospital be manage ne ho for emergency situations ye ko kan ya ye so na obi light ne dum ye no e na obi anwu light ne dum ye obi anwu na so nipa na no ya na woda oxygen so me catch so be kwa hospitals ni bi krampo no generators and as gensets as kane dum a e was power wo no krampo no e benya papa mega was a bi here krampo no de omo wa asat na no e wo fom enti kane ne dum na pressure no abeda so da bi o yentumi ni sa enti no ye de yen ka se poduo nse na so se mon ka se mo ye mismanagement se mo incompetence amontumi anya adwuma no en mam ye bedu ba bia wodi amon ka se mo me communicate ma yen yentumi to aso sofa yentumi to aso mre adan boni ben eturi ba wo ka krompo na wo yesu woda kwa na dwena fifre ti wo beso na wosum ye nyina na fa sa atwom age wo yisum ye no wako timu na onyo mo so ate ne dia kyese eya reho na wo mada ho na koda ho yira wo mo beso ya hwa koda na koda ho fifre na jo kope fan kotena koda ho ehun koda ho se ya adan aya boni be na Ghana fo aye kanea o manage kanea plans ahodro a ewo mayimu mo ankase na mo be kama ye ti ase se ye capacity ne krompo na ye wo no krompo no ye kyese ebro ye so ejaba ne sen eno be hunu nkrofo omo komuni ade nyina rashes wo be hunu obi no ne komuni ade nyina rashes ade entia eye osewo eku nipa no wo po adwuma kra na akofia na ayem sesewo eno me producer friend listo wo sabna na adam se me phone na dum me kan ya dum no na ntimi kwa charge phone no we na me fa me adwuma woni mu nkrofo ye adwuma wo mo phone so kan na de charge na wan fa etiaban wo ye ana wo sayen wo collapse businesses ana some wo say de se anya adwuma no timetables we asam kese ana se moni na wu abro so se mo be atum ese dum so na ba moni na wu se mo be atum se dum so aba aha nyam na mo dia politics 2016 na yefam anyemu enkane ana se nyama hoden anyemu kane ye nya amanyosama enkabodi ye bi mumra bonte mekanche Ghana for ohana mo na mo betumi afa no because me use prepaid me to me credit na me digu so me use postpaid eti ECG na kasa incompetence want to me make sure say wo mo be ma meters a eno no eye prepaid ntene no esa na wo nkoto ya wa wasam na wo da sum na for years a mo sha say implement ye esa mo di prepaid eba na be sie ne muntu me active be say 80% rate of prepaid na what one so you see you we ye penya oda ECG no na mo to so mo ye engineers am wo ECG e de na mo ye ene na so ma se de ka e na to abenten de ka so wo ye competent e na wo de prepaid meters ko yank ye ni ba bia ye wo yi enti no mo de madaro ma ye pe timetable enye kasa tenten mo kan se dum so aba ye de enim se dum so ni mo na ye wo no we cannot continue to suffer. Everybody kokobete na kwato aba ma mo. Everybody ye tu ato no sa mo fanya adwuma ma yen. Na mo ma ye bre. Wo se wonku nipa. Nyame hu ye nyina mobo. Timetable no Dr. Mahmoud Bawumia. Wanim na that ballot paper no so provide yen with the timetable we need it.
We need a timetable. When anya MPP nya NDC asem. Ye were floating voters were man yimu. Mo anshan na asema. It will cost you. Say the one kasa mo youth organizer kasa ko grants nye edientia e yedum so. Me da se me twa me ho aba.